unyemerere tubanze twikoze i Bujumbura mu Burundi gatoya nkubwire ukuntu abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo mama 23 bateje ikibazo gikomeye cyane i Bujumbura mu Burundi. Dore rero ko byagenze, murabizi ko igihugu cy'u Burundi kimaze iminsi kiri mu mirwano burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amakuru aravuga kandi ko mu bakomeje gutakariza ubuzima muri iyi mirwano iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, abarwanyi b'igisirikare cy'u Burundi bakomeje kuba abenshi cyane. Ibi rero ngo abimaze kuba igisirikare cy'u Burundi binyuze muri Perezida General Neva ngo bahamagaje urubyiruko rw'abasore n'inkumi kwinjira mu gisirikare cy'u Burundi kugira ngo bajye gutanga imbaraga zabo mu kurwanirira iki gihugu cyabo, ariko ngo baje kwinangira ibintu ngo barabyanga. Intandaro ngo nabarwanyi b'intare za Sarambwe. Reka rero aha niho ruzingiye, niho iyi nkuru ruzingiye, ni naho nshaka kugusobanurira. Aba basore n'inkumi ngo banze kwinjira muri iki gisirikare cy'u Burundi kubera yuko ngo bafite impungenge z'uko nibamara kwinjira muri iki gisirikare cy'u Burundi bagomba guhita berekezwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kurwana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, kandi ngo bafite ubwoba bw'uko abarwanyi b'intare za Sarambwe bakomeje kubica umunsi ku munsi. Bafite ubwoba ngo yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo bafite imbaraga n'ibikoresho biruta kure cyane iby'iki gisirikare cy'u Burundi. Bityo rero aba ngo banze kwinjira muri iki gisirikare cy'u Burundi nyuma y'uko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yongeye gusaba urubyiruko rw'abarundi kwitabira gahunda yo kwinjira mu gisirikare cy'u Burundi FDNB, agaragaza ko ngo igihugu gikeneye imbaraga z'urubyiruko rwiteguye kurinda umutekano n'ubusugire bwacyo. Aya magambo rero ngo yaje gutungurana, ndetse ubwo ngo yahamagariraga uru rubyiruko rw'abasore b'inkumi z'u Burundi kwinjira muri iki gisirikare, ngo baje kumutera uw'inyuma bavuga yuko ngo batagomba kwinjira mu gisirikare cy'u Burundi keretse ngo havuyeho misiyo yo kujya kurwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Hari amakuru agera ku Ibendera TV avuga yuko aba barundi ngo bafitiye ubwoba bukomeye cyane abarwanyi b'intare za Sarambwe. Bityo rero ngo kugira ngo bemere kwinjira muri iki gisirikare nuko bagomba kwizezwa ko batazigera boherezwa ku rugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, kandi ibi ngo biragoye cyane kubera yuko ngo kwinjira mu gisirikare ugomba kwiyemeza ko ugomba kurinda ubusugire bw'igihugu hariho hose utumwe. Bityo rero aba basore n'inkumi ngo abakunje amaboko y'ibyo kwinjira mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo babyanga bivuye inyuma. Uburundi bumaze igihe bugaragaza ko kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bigamije guhangana n'imitwe yitwaje intwaro ibangamiye umutekano w'igihugu cyabo. Bakunze kuvuga yuko barimo kujya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kurwana n'umutwe wa Red Tabara, nyamara ariko ibi byaje kugenda bihinduka bakisanga bari kurwana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ibyo aba basirikare b'u Burundi bakomeje kugenda binubira, bavuga yuko misiyo irimo kubajyana atariyo basanga kuri tere. Mu bihe bitandukanye rero izi ngabo zakomeje kugenda zinubira uburyo zikoreshwa mu bijyanye na business, bakunze kuvuga yuko ngo ari y'umuntu umwe. Ikindi kandi bakomeje kugenda binubira ko ngo badahembwa niyo ngo umushahara wabo bawohererejwe abayobozi babo bagenda bafataho icyacumi. Bityo rero ibi byose wongeyeho imirambo imaze iminsi yinjira i Bujumbura mu Burundi y'abasirikare bakomeje gutakariza ubuzima mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, cyane cyane mu mirwano imaze iminsi ibera mu Minembwe. Aba ngo bahisemo kwifata ku bijyanye no kwinjira
kwinjira mu gisirikare cy'u Burundi. Nyemera twongere twizamukire mu ishyamba, ibintu n'ubundi aka kanya bihise byongera birahinduka. Unyemerere mujyane muri teritwari ya Rucuru, ndimo gukubita mbangura, nta bintu byo gutakaza umwanya biba biri aho ngaho kubera yuko amakuru arahari ni menshi cyane. Ngomba rero gucunguza uburyo umwete kugira ngo aya makuru hatagira n'aya na makeya aza kuducika, ariko kandi kugira ngo ibi bigende neza, nyemera nongere ngusabe unkorere like. Niba wamaze kuhagera unkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano, unkorere subscribe, ubundi ngiye ndakugezaho amakuru ibindi hirya kure cyane. Kugeza ubu tuvugana muri teritwari ya Rucuru, ni muri Kivu y'Amajyaruguru, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Haravugwa ibitero by'abitwaje intwaro byagabwe ahitwa Ikibirizi. Ubu tuvugana amaraso yongeye kumeneka y'inzira karengane. Umuntu umwe yari yamaze kuhatakariza ubuzima, abagera kuri 3 bamaze gukomereka abikomeye cyane. Amakuru yibanze aravuga ko abagabye ibitero ahangaha bashobora kuba arabarwanyi ba Wazalendo, nubwo bivuga ko bashobora kuba arabarwanyi ba FDLR. Kugeza ubu tuvugana umutekano ukomeje kuzamba muri teritwari ya Rucuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, aho ubu ngubu tuvugana hagabwe ibitero bigera kuri 2 byagabwe mu ijoro ryaraye rikeye. No kuvuga ijoro ryo ku itariki 10 rishyira kuri uyu munsi itariki 11 Nyakanga muri mwaka wa 2026. Ni ibitero byagabwe mu midugudu ya Kibingu na Kabanda, ni imidugudu iherereye mu gace ka Mutanda, ni hafi ya Kibirizi muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko amakuru aturuka muri aka gace abivuga, igitero cya mbere cyabaye ahagana saa 9 mu mudugudu wa Kibingu. Umumotari wari uri mu kazi ke ka buri munsi yahuye n'amasaso menshi mu gihe habaga kurasana hagati y'amatsinda abiri y'abagabo abitwaje intwaro. Amakuru agera ku Ibendera TV avuga ko uyu mumotari yarashwe isasu mu ijosi ahita apfira aho ngaho yarari. Abaturage bavuga ko atari umwe mu bari bakanganye, ahubwo ko yagizwe igitambo cy'imirwano yabereye ahangaha yaranyuze yigendera. Ibintu bikaba byongeye guteza impungenge n'imibabaro myinshi mu baturage bo muri aka gace. Nyuma y'amasaha make agana ku isaha z'isambiri z'ijoro, irindi tsinda ry'abagabo bitwaje intwaro yongeye kugaba igitero mu mudugudu wa Kabanda wegereye Kibingu ahangaha muri Rucuru. Abo bagabo bagabye iki gitero batangiye kurasa mu baturage, bituma rero abakomeretsa abantu bagera kuri 3 barimo umukobwa ukiri muto n'abahungu abagera kuri 2. Kugeza ubu ngubu rero ibintu bikaba byongeye gukomera. Abaturage barasaba yuko bakwiriye gucungirwa umutekano kugira ngo n'ubundi bizere ubuzima abuzima. Nyuma y'imirwano ikomeye cyane mu Minembwe, reka twamaze kumanuka turimo gukubita twihuta cyane, nta bintu byo kudukereza tunyura impande n'impande, tukubita tubangura. Nawe unerekeraho like, ubundi ibintu tukabigendanamo neza cyane. Niba ari bwo ugeze hano ku Ibendera TV uri mushya, ubundi ukankorera subscribe, ubundi amakuru nanjye nkaya kugezaho 5 kuri 5. Amakuru aturuka mu Minembwe aravuga ko agace k'ibogobogo kugarijwe n'ubwoba bwinshi. No kubera iki? Amakuru aturuka mu baturage bo mu gace k'ibogobogo hafi y'umujyi wa Baraka muri teritwari ya Fizi aravuga ko muri aka gace hakomeje kugaragara umwuka w'umutekano muke, nubwo banyuma y'imirwano ikomeje kubera muri bice, ariko kandi nyuma y'imirwano yerekwa kubera Iminembwe no mu nkengero zaho. Aya makuru yatanzwe n'isoko ryifuje ko amazina yagiye adatangazwa, arivuga ko nyuma y'imirwano yabaye mu cyumweru gishize hari abasirikare ba FARDC, ingabo z'u Burundi ndetse n'abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo bivuga ko basubiye inyuma bakerekeza mu bice bya Baraka
Sudani na Bibogobogo, ariko kugeza ubu ngo ubwoba ane bwose ubu tuvugana ngo bafite ubwoba bwinshi cyane kubera abarwanyi b'intare za Sarambwe. Reka unyemerere tuzamuke Butembo, nkubwire yuko Butembo hamaze kuvugwa ndi nkuru y'incamugongo ku muvandimwe abagenzi bacu b'abanyamakuru. Ubu ngubu tuvugana umunyamakuru mugenzi wacu yahuye Norva gusenya mu bitero yagabweho n'abitwaje intwaro. Kugeza ubu tuvugana inkuru ikaba atari nziza ku muryango mugari w'abanyamakuru. ni umunyamakuru ukorera mu mujyi wa Butembo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yagabweho igitero n'abagabo bitwaje intwaro mu ijoro ryerekeye aho bamusanze we bakamwambura ibikoresho n'ibindi bintu by'agaciro. Mbere yo guhunga, iki gitero cyongeye gukura cyase cyongeye gutera impungenge ku mutekano w'abanyamakuru bakorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko amakuru yatangajwe ahangaha abivuga, abo bagizi ba nabi bitwaje intwaro binjiye mu rugo rw'uyu munyamakuru nijoro, bamukorera urugomo, banatwara ibikoresho bitandukanye birimo ibikoresho by'akazi n'ibindi bintu byo mu rugo bifite agaciro. Nyuma yo gukora icyo gitero bahise bacika barahunga, ndetse kugeza ubu ntiharamenyekana abagabye iki gitero. Amakuru ava muri Butembo avuga ko iki gitero cyateye ubwoba umuryango w'uwo munyamakuru ndetse n'abaturanyi, cyane cyane kubera ko cyabaye mu masaha y'ijoro. Nubwo hari ibyangiritse n'ibyibwe, amakuru ya mbere agaragaza ko nta muntu wahasize ubuzima muri icyo gitero. Nibura iyi akaba ari inkuru abantu bashobora gushimishwa nayo ubwo batabashije kumwica, ariko kandi ni inkuru yo kwamagana kubera yuko abanyamakuru bakomeje kugenda bahura n'ihohoterwa rikomeye cyane, n'ihutazwa rikomeye cyane. Umuryango uharanira uburenganzira bw'abanyamakuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, no kuvuga Committee to Protect Journalists, wamaganye iki igitero. Imiryango mpuzamahanga irimo Reporters Sans Frontières nayo yamaganye iki gitero ku banyamakuru. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, dukomeje nanone twerekeze muri iyi nkuru ikomeye cyane nayo igeze hano ku Ibendera TV. Ni inkuru ivuga yuko ubu tuvugana abacanshuro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze kuhagera, ngo harimo abaturutse mu Burusiya na Ukraine. Ibi rero bikaba byongeye gutuma n'ubundi impungenge z'imirwano ikomeje kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongera kuzamura intera yo ku rwego rwo hejuru. Uburusiya bumaze gutangaza ko ngo abarimo kurwana, no kuvuga abacanshuro barimo kurwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bamwe muri bo ngo bafite uburambe mu ntambara yo muri Ukraine n'Uburusiya, ngo abarimo kwifashishwa nk'abatoza n'abakoresha za drone. Ibi byatangajwe kwa 26 Kamena muri uyu mwaka na Anna Vistineva, uhagarariye by'agateganyo Uburusiya mu muryango w'abibumbye mu nama y'akanama k'umutekano yigaga ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko inyandiko mvugo y'inama ya Loni bigaragaza, Vistineva yagize ati, duhangayikishijwe n'amakuru avuga ko abacanshuro n'abanyamahanga bamwe muri bo bafite uburambe mu ntambara yo muri Ukraine, abakoreshwa nk'abatoza ndetse n'abakoresha za drone mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mudiplomate w'Uburusiya yanibukije igitero cya drone cyagabwe Goma ku itariki 11 Werurwe muri uyu mwaka, cyahitanye umukozi wa UNICEF Karine Buisset, agaragaza ko ikoreshwa ry'izi ndege rikomeje guteza impungenge ku isi nzima. Asaba amahanga guhagurukira iki kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twerekeje Beni mu makuru n'ubundi haturutse i Beni. Kugeza ubu ngubu nkubwire yuko ibintu bimaze guhinduka, ariko mbere yo kwinjira muri iyi nkuru nyemerera nkubwire yuko
Okay, yitwa Hishakiye Leonard. Ubutumwa bwawe twabonye mu kanya raje mbucishemo amaso, hanyuma reka twerekeze Beni ubundi dukubite tubangura kubera ko iminota irimo kugenda yihuta kandi nago macaye ko amakuru mba nabateguriye hari namwe abacika. Ubu tuvugana rero Beni haturutse inkuru ikomeye cyane kandi yihutirwa ku gitero gikomeye cyane kimaze kugabwa ahangaha. Abasivile bagera kuri 3 bashimuswe n'abakekwaho kuba ari abarwanyi ba ADF. Moto iratwikwa ku muhanda Eringeti Kayinama, n'ibintu bikomeye cyane. Umutekano ukomeje kuzamba no guteza impungenge muri teritwari ya Beni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru nyuma y'uko abasivile 3 bashimuswe n'abagabo bakekwaho kuba abarwanyi ba ADF, mu gihe pikipiki imwe yatwitswe ku muhanda uhuza Eringeti na Kayinama. Ibi byabaye mu gikorwa cyagabwe mu duce twaho ngaho ni hafi ya Eringeti, aho abaturage bavuga ko ibikorwa by'umutwe bikomeje kwiyongera no guteza impungenge mu baturage nk'uko amakuru agera ku Ibendera TV abitangaza. Abantu 2 bashimuswe mu gace ka Makembi gaherereye hafi kilometero 8 mu burasirazuba bwa Eringeti, aho abari bagiye mu bikorwa byo mu mirima yabo. Muri iki gikorwa rero abakekwaho kuba ADF banatwitse moto imwe mbere yo gukomeza urugendo rwabo. Uwa 3 yashimutiwe mu gace ka Ruwangawu ni ku muhanda Eringeti Kayinama. Abaturage n'abahagarariye societe civile muri bice baravuga ko ibi bitero byongeye guteza ubwoba mu bice bisanzwe bikorerwamo ubuhinzi, bagasaba yuko amahanga yahaguruka. Bagasaba kandi ko abashinzwe umutekano bagaragaza imbaraga zabo mu kurinda umutekano w'abaturage n'ubusugire bwabo. Akurava muri aka gace aravuga ko nyuma y'ubwo bushimusi habayeho kurasana mu gihe gito hagati y'ingabo zihuriweho za FARDC n'igisirikare cy'Ubuganda UPDF n'abakekwaho kuba ari abarwanyi ba ADF, ariko ntihagaragara umusanzu cyangwa se umusaruro ku kurasana byatanze. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV rero mukamubibona ko ibintu bikomeje kuzamba, ibintu bikomeje guteza urujijo, ibintu bikomeje kuba bibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu bice bitandukanye. Reka twihuse turebe ibi bitekerezo mwamaze kuduha. Yitwa Hishakiye Leonard aragira ati ariko urumva bajya mu icyo gisoda cyabo kurwanira ikindi gihugu binongeye barwanya abanyagihugu, ndavuga abanyamurenge. Ntago neva akunda abaturage be, akunda amabuye y'agaciro ariko azahomba. Ubwo ndagira ngo uyu nguyu iki gitekerezo yagitanze kuri ya nkuru twagarukagaho yo mu gihugu cy'u Burundi ivuga ko abarundi barahiye bakirenga bakanangira kwinjira mu gisirikare cy'u Burundi. Twabisobanuye neza, hanyuma hari abandi mbona mwaduhaye ibitekerezo. Yitwa Eric Mwongerwa anyuze ku murongo wacu wa WhatsApp yagize ati turabakurikiye cyane duherereye Kayonza mu burasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda. Hari uyu nguyu yitwa nde message yawe ndimo kuyibona. Aragira ati ndabasuje cyane, ntago washyizeho amazina ariko nimero yawe ihereye aravuga ngo yitwa Diane, nimero yawe iherwa ni 148. aravuga ko dukurikiye uherereye mu karere ka Karongi ni mu gihugu cy'u Rwanda. Nawe wakoze cyane kutwereka ko udukurikiye. Hari undi mbona wohereje message iri mu buryo bwijwi cyangwa se audio. Uratwihanganira, iyi ntago twabasha kuyumva turi hano live mu makuru ku Ibendera TV, ariko nawe turagushimiye. Uyu nguyu aragira ati ibintu ni sawa. Urakoze cyane. Yitwa
Jado uherereye uratubaza uti uratubwira uti amakuru ntago mperutse kuyabona. Okay, niba wifuza kujya ubona amakuru yacu rero ze kutwandikira kuri nimero akamenyetso ko guteranya 250 ubundi tugushyire mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV. Ushobora kandi no gukurikira amakuru tubategurira tukanabagezaho munsi ku munsi ukurikiye channel ya Ibendera TV. Nshuti bakunzi bacu rero ni munyemerere mbashimire cyane mwakoze kubana natwe muri aya makuru yaragezweho kuri aya masaha. Mbifurize komeza kugira weekend nziza, muramukeho mugere ijoro ryiza. Gahunda za Ibendera TV zirakomeza. Nge nitwa Mukada, mwese bye, ciao ciao.